رادیوی کردستانی. جنابان نوچه رادیو دنگ کلدم با شیرو ددی ایلونه 2025 سشم لبروکسل سال 13 لآمده 14 گدارن هشام نوچه نوا روژه پیشکش بکن دم آزاد یاره بر آپویه. شینین قاموشلویه پیام ریبر راپو ریل بر آشتی و اولهی ودکه جناب ناو شاهیا برجش سید آنی زمان کو پیام ریبر عبدالله جلان جبون گل تر کرد و همو گلان او گوت ریبر اپو دری آشتی دموکراسی و آزادی وکر ایدی بسه ام خیر و آشتی خوازن ام مافه خود خوازن مافه مهنه ام دخوازن به زمان خباق فنو پرورده ببینن اف ماف تزرار نادن دولتا ترکیه مورا زوروجی گوت پیام ریبر عبدالله جلان ام همو کیف خوش کرن ریبرتی دری آشتی لبر تواهی روجلاتا ناوین وکر کسین کجی آشتی بر روین دجمن مروایی نه هم دخوازن پرسکری که کرد وره چاره سر کرن هنگی و گل کرد گل عرب فارس سوریان و همو گلندن به هفره و دناوا و کویه دبشین جوه خوشتر و باشتر تشتکی دنینه عبدالرحمن آشیتی جی گوت ریبر عبدالله جلان ده سالین هشته و ور و بانگا آشتیه دکه بانگا ایرو جی نتنه گریدای قدر جواکه لی مجارک استراتیجیکه لهمبری کو پکه که چکین خوشبت آندن جی دولتا ترک تو گاف ناویتنه ام هیا داویه پشکریه ددن گاوین ریبر عبدالله جلان لی اگر دولتا ترک گاوان نویجه و زرارک مزن ببینه کنگره جوان مسده به انجامنامه که بداوی بو جوان مسده لروجافا کنگره خویا سیمین لدارخستن نونرین دسته این جوانان سیاسی و جواکی ین شهر من باکور و روجلت سوریه ده کنگره تا آمده بون خباتین دما داوین این مجلس هات نرخاندن و هلبجارتن پیکاتن کنگره به انجامنامه که بداوی بو که جالی سلیمان نبهان و هات خواندن خالین انجامنامه وانه پیبنده بونا به ناسنامه که نشتمانی یا سوریه یا برفره یا به پررنگی خواه و چاند خواه آد دولمنت لسر بنگاه دموکراسی سکولاریزم و عدالت جواکی جن دناوا مجلس در رخستنی و سیاسی نه و دوی رولا وان ور اکتیف کرن و تایبت مندین وان ورن مسوگر کرن هپگه نرچه گریلای شهید به رزداری به بیرانین نوند را گاندن هپگه نرچه به داخیانیه که 4 گریلای کل هرما پاراسنا مدیا شهید بونه اشکره کرو گد هفره گریلا سرخوابون سارا هیمن رونی و سرت کده تکوشینا سال 2020 ده لهرم پاراسنا مدیا شهید بونه به رزداری و منتاری ببیرتینن هفره این گریلا وکه اولادن بجارده ین گلین عرب آذری و کرد تبلی تفگر آپویی بون و به فراست نتبای دموکراتیک ریبراپو و کارکتر انترناسیونالیستی پکه که جبو آزادی گلان تکوشینه که فدایا نکرین. هفره این گریلا لپرچه این جدای این کردستان به کسیت خواه فدایی ده انیا هری پشت تکوشین کرن و مورا خوال دیروکا سبرو جان خستن. هپگه نرچه جمالبات این شهیدان و گل کرد و همو گل روجلاتا ناوین را سرساقی خواست و ناسنامه شهیدان و ها اشکره کرد. آزادا چاغالا بناسناف سرخوابون دمهات لگه برش دایک بویه دایک واحده باب فاروق ده 29 تباخ 2019 آنده لخاکور که شهید بو امینه علی بناسناف سارا دلسوز لرقایش دایک بویه دایک اویش باب عبدالقادر خلف ده 18 آدارا 2020 آنده لآواشین شهید بو سهیل بایرامزاده بناسناف همن ارمیه لتهرانش دایک بویه دایک سیمین با فرهنگ دسیسی نیسان 2020 ده لخاکور که شهید بو محمد صالح سورر بناسناو رونی غزال لوانش دایک بویه دایک غزال با فرهان دسیسی نیسان 2020 ده لخاکور که شهید بو
Önder Bağlı, Binasnav Serhet Qalqali, Liwanêj dayîk bûye, dayîk yadîgar Bav Mehmet, Desisiyê Nîsana 2020 de li Xakurkê şehîd bû. Endamê koordinasyona komaleyên cîwan Çiya Rizgar şehîd bû. Koordinasyona komaleyên cîwan bi daxuyaniyekê ragand ku endamê wan Çiya Rizgar di 25 tebaxê ji ber nexweşiyê şehîd bû. Koordinasyonê got tekoşîna me ya nîv sed salê di her wateyê de ji tevgera cîwanê napoyî re mîras û nirxeke mezin hiştiye. Rêhevalê me û yek ji pêşengên tevgera me Çiya Rizgar ji 25 tebaxa 2025 û heta niha tedawî didît û tevlî karwanê Nemirên Kurdistanê bû. Koordinasyonê ji malbata şehîd û gelê Kurd re sersaxî xwest û got ji kêliya ku tevlî tevgera Apoyî bûy heta kêliya ku gihîşt şehadetê bi lehengiyeke dîrokî tekoşîn kir. Hevrê şehîd Çiya Rizgar ji Bakurê Kurdistanê heta Rojavayê Kurdistanê li hemû xadên berxwedanê tekoşîn kir û weke mîlîtaniya Apoyî ya Mînak bû. Hevrê Çiya Rizgar di sala 1992 de li navçeya Mêrdîn Şirnexê di nava malbateke Welatparêz de ji dayîk bû. Ji ber ku gundê wan hatî şewitandin li gel malbata xwe koçber bû. Dema ku zanîngeh dixwend di sala 2013 de teblî nava kar û xebatên cîwanan bû. Di sala 2016 de di nava refên berxwedanê yê rêveberiya Xweser de ciyê xwe girt. Hevrê Çiya Rizgar li Nisêbînê ji roja ku pêvajoya rêveberiyên Xweser dest pê kir û heta dawiyê tekoşîn kir. Bu yek ji fermandarên mezin yên berxwedana Nisêbînê û bersiva herî mezin da û bu yek ji lehengên ku artêşa Tirk kire nava sendroma bi navê Nisêbîn hat binavkirin. Hevrê Çiya Rizgar di sala 2021 de perwerdeya Ocaxa Sakîne Cansiza Pekekê dît û bi felsefeya rêber Apo re bû yek û berê xwe da rojava. Hevalê Çiya de got yek kêliya me jî divê bê tekoşîn derbas nebe û bi vê felsefeyê tekoşîn kir. Koordinasyona komeleyên cîwan herî dawî bang li hemû cîwanên Kurdistanê, hemû cîwanên sosyalîst kir ku bi xwedî derketina li mîreteya şehîdan tekoşînê bikin. Nûnerên Rojava li ser xweserî û çarenûsa pêkateyên Sûriyê panelek li darxistin. Li Silêmaniyê bi amedebûna hevserokên PYD û nûnerên rêveberiya Xweser bi navnîşana projeya rêveberiya Xweser û çarenûsa pêkateyên li Siberoja Sûriyê de panelek dan. Gelek rewşenbîr siyasetmedar jin çalakvan û endamên desteya hevserokatiya PYD amade bûn. Di panelê de hevserokê PYD Salih Müslüm, Foza Yusuf, nûnerên rêveberiya Xweseriya Başûrê Kurdistanê Muhammed Cuma Al-Aqifîn, li vir Foza Yusuf Aqifî û balkişan ser rewşa li Sûriyê û got rewşa li Sûriyê heye girêdayî rewşa li ciyanê ya girêdayî hêzên serdeste. Rojlatê Kurdistanê jî dilê rojlata navî ne. Rejîma heyî çareseriyê naxwaze ji ber ku pişta xwe daye derve. Piştre hevserokê PYD Salih Müslüm jî Aqifî û got tevî ku ji bo li Sûriyê aramî û aştî pêk neyê jaliyê dewleta Tirk û hinek dewletan ve destwerdan tê kirin û mafê gelê Kurd têbin pêkirin. Lê em ji gelê xwe û hêza xwe bawerin em ê serkeftinê misoger bikin. Lewre Rojava amade ye ku mafên xwe bi awayekî siyasî, dîplomatîk, leşkerî û civakî biparêze. Başxistina avakirina desilatariyê zirarê dide Kurdan. Li ser hilbijartina parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê re 10 meh derbas bûn û hîna hikûmet nehatiye avakirin. Kesayetên Silêmaniyê derbarê mijarê de ji Rojnîwsê Aqifîn. Çavderê siyasî Mehabat Hemê Emîn got ji bo pêkanîna desilatariyê divê dest bi civînên parlamentoyê bêkirin. Di meha îlonê de civîna parlamentoya Herêma Kurdistanê dest pê dike û wê serokatiya parlamentoyê were hilbijartin. Devê her alî nîqaşên ji bo berjewendiyan deynên aliyekî û demildest têkildarî were kirin. Rêveberê rêxistina medyayê ya ji bo perwerdekirina rojnamevanan Necat Rosî jî got biryara parlamento ji yekê heta 15 îlonê ji nû ve dest bi civînê xwe bike. Lê xuya dike ku ev yek ji ber rawestandina danûstandinan wê were paşxistin. Her paşxistin zirarekê dide Kurdan. Lê
هرم دناوا گوهرتنه که بلزو مزندهیه هرم کردستان جی باندور دبه لی پیش کتنا آواکرنا دستلاتاری و ببه سدم که ولاتین جیهان نونورتین خواه هرم کردستان پاشته بکشینن اف جی جبر خمساریا پارتین که پرانیا دنگان به دست خستیه پاشکستنا آواکرنا دستلاتاری بوی سدم که دستلاتاریا بغدای موچه کارمند و ماموستا انجی پاشته بخه دادگاه 5 مه جزای گرتگاه لسروک تفگرا نفشی نوبری دادگاه 5 مه جزای گرتگاه لسروک تفگرا نفشی نو شاسیوار عبدالوحید بری لگوری آگاهیان ایرو سروک تفگرا نفشی نو آنگو نوی نوی شاسوار عبدالوحید که 12 تباخ ای سال دجالی پولیس سلیمانی و هاتبو بنجاف کرن هاتیه دادگاه کرن هات زانین که دادگاه 5 مه جزای گرتگاه لشاسوار عبدالوحید بریه لسودان اردهجیا گندک جرنخشه هات راکرن زیدتری 1000 کسی مرن لهرما دارفور آسودانه ده انجام شمتینا ارده ده زیدتری 1000 کسان جیان خوشدستان و گند تاراسین جرنخشه هات جبرن لگوری داخیانیه که ارتشا تفگر رزگاریا سودانه و هات داین زیدتری 1000 کسین که لگند جیان خوشدستان تیره گاندن که تنه کسک ساخمایه ده داخیانی ده هاته گوتن که اردهجک مزن و ویرانکر گند تاراسین به تواهی ویرانکر لگوری راپورین دست بکه همو گندیان جیان خوشدستانه گدارن هجا منو چه پیشکش کرن دم باش